swali linaloweza kubadilisha maisha yako. Kabla hujasoma hadi mwisho, jiulize swali moja kwa moyo wako wote. Kama ungeambiwa una miezi 6 tu ya kuishi, ungeendelea kuishi maisha unayoishi sasa? Ungeendelea na kazi ile ile? Ungeendelea kuchelewesha ndoto zako? Ungeendelea kuogopa kuanza? Watu wengi wanaishi kama wana miaka 100 mbele yao. Wanaahirisha furaha, wanaahirisha kujaribu, wanaahirisha kuanza. Lakini ukweli ni huu: maisha hayatoi taarifa kabla ya kubadilika. Sasa fikiria tena, kama usingekuwa na muda mwingi, ungeanza nini leo? Ungeacha nini mara moja? Ungeongea na nani kwa ukweli? Wakati mwingine, si pesa zinatuzuia, si vipaji vinakosekana, ni uamuzi wa kuchukua hatua leo. Na swali la mwisho ni hili: unaishi maisha unayotaka kweli, au unaishi maisha uliozoea tu? Kama ungeanza leo kubadilisha kitu kimoja, kingekuwa nini? Acha comment.